da treniraš danas kao idemo za Miami, kao dobro s kim, kao malo sam umoran, pa sa gasio. Idemo. I otišli smo i stvarno to je neviđena uspomena i znači izlazim na teren, treniram sa njim i sad prvi set koji smo odigrali, ja sam ga pobedio i sad on lomi reket, baca ga onako preko ograde, ja vidim sad haos totalni, on treba da igra turnir, taj turnir je osvojio najviše u istoriji u tom momentu i ja sad pitam Roberta, rekao, šta da radim, da ga pustim ovaj drugi ili to. I on ode i priča sa ovim Gilbertom i kaže mu šta je sad onako, na način na koji je to Gilbert uradio je bilo onako spontano da se ne vidi, samo je prošao pored mene i rekao, slušaj, ako možda ga dobiješ i drugi set, dobij ga i drugi set. Znači, nema tu nikakvih privilegija, nego jednostavno, ja sam izgubio taj drugi set, on je odigrao stvarno dobro i to je jedna od retkih situacija da sam se ja slikao sa nekim, jer